chiami? Меня зовут Юлия Семенко. Da dove vieni? Я приехала из Украины в город Харьков. Da quanto sei qua in Friuli? 2 года. Che lavoro fai? Я последнее место работы HR-менеджер, а в Италии я казалинга. Che differenze ci sono tra la tua terra e il Friuli? Я хочу рассказать о магазинах, супермаркетах и так далее, потому что очень-очень большая разница с нами. Наши супермаркеты работают круглосуточно. Здесь супермаркеты работают до 8, максимум до 8:30. И обеденный перерыв практически во всех магазинах, а на выходных, особенно по воскресеньям, все закрыто, что для нас очень дико и не по нашим меркам. A quale opera friulana ti senti particolarmente legata? Сантуарио ди Кастельмонте. Perché? Потому что это первый замок, который я посетила, приехав в Италию. Это важное место паломничества для верующих, славянских и фриулянских. Come già detto da Giulia, il santuario risale al XV secolo, anche se abbiamo notizie di una chiesa in quel sito già dal 1175, quando viene citata in un documento di cessione dei beni al monastero di Cividale del Friuli. Purtroppo nel 1469 un fulmine si abbatte sulla struttura e la incendia, ma per volere della popolazione la ricostruzione parte subito e viene completata 10 anni dopo. Viene nuovamente danneggiato dai terremoti del 1511 e del 1513. Ai lavori della seconda ricostruzione, terminati nel 1544, lavora anche Giovanni da Udine. Esattamente 2 secoli dopo, nel 1744, l'ultimo patriarca di Aquileia, Daniele Dolfin, consacra ufficialmente il santuario. L'epoca moderna per il santuario inizia nel 1913, anno in cui viene affidato in custodia ai frati cappuccini. Durante la seconda guerra mondiale subisce un bombardamento da parte dei tedeschi, ma nel dopoguerra iniziano nuove attività di ricostruzione che terminano negli anni '80. Il santuario conserva ancora delle bellezze artistiche come l'altare di epoca barocca commissionato a 2 maestri veneziani, oppure l'affresco di Lorenzo Bianchini sulla volta del presbiterio, intitolato L'Assunta ai piedi della Santissima Trinità. Troviamo inoltre esposti molti ex voto dell'antichità che testimoniano la grande affluenza di fedeli. Ma il dettaglio più famoso di questo santuario ce lo svelerà Giulia. Мадонна, почитаемая в этом монастыре, единственная Пресвятая Дева с темной кожей. Я безумно обожаю замки, и в Италии их огромное количество. И мой муж возил меня уже по многим замкам. И спасибо вам огромное, что вы мне дали возможность посмотреть замок Удины.